Reka mbasuhuze n'ubundi mwe mwese duhurira hano buri munsi tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye ndetse n'amakuru meza abagezweho ako kanya. N'ahandi mvuga ni hano kuri Rwanda News 24. Mboneyeho rero no kubaha ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi reka twe kurenga mu Rwanda kuko niho ikiganiro cyacu kigiye kuba gishingiye. Twese tuzi amateka igihugu cyacu cyanyuzemo ndetse mvuze ko atari meza nta wababeshye yewe nta n'uwanteruye mwese kuko murabizi ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mu kubaho kwa jenoside yakorewe abatutsi rero hari benshi bashyizemo imbaraga zabo zose kugira ngo ibe yahagarika cyangwa se ibe yahagarikwa muri rusange. Reka uyu munsi mu kiganiro cyacu tugaruke ku bantu 20 bagize uruhare rukomeye mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Igitangaje kandi ni igisebo gikomeye ku Rwanda nuko muri abo harimo n'umugore wabaye uwa mbere ku isi mu bahamwe n'ibyaha bya jenoside. Ese ubundi abo ni bande? Bari bantu ki? Ese bari he ubu ngubu baherereye? Njye nitwa Emmanuel Ashakiye, ni kuri Rwanda News 24. Kora subscribe, share ndetse na comment. Reka duhere ku mugabo wavugaga ari kijyana bitewe n'ububasha yari afite icyo gihe, Colonel Theoneste Bagosora. Uyu ni umwe mu bakomeye mu ngabo zashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside. Yavuzwe ko ubwere mu mishyikirano ya gisirikare yabereye ibyumba ahitwa Ngwandore yeruye ko nta mututsi uzakandagira mu ngabo z'u Rwanda, bikaba mu byisha amasezerano yarusha ndetse bikagaragaza ko umugambi wa jenoside wari ushyizwe imbere n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Bagosora avuye ibyumba ngo nibwo yatangazaga ko agiye gutegura imperuka y'abatutsi. Kuva mu mwaka w'1990 Bagosora yashinjwe ko yatangiye ibikorwa byo kwica abatutsi ndetse ku ya 4 Ukuboza 1991 Perezida Habyarimana ashyiraho komisiyo yayoboraga afite inshingano yo kwiga no gutanga raporo ku kibazo cyabazaga ngo niki cyakorwa kugira ngo umwanzi atsindwe mu buryo bwa gisirikare, mu bw'itangazamakuru no mu bwa politike. Mu mwaka w'1992 Bagosora yategetse ko ibiro bikuru by'ingabo z'igihugu na gendarmerie bategura listi z'abantu bakicwa. Muri Mata 1994 izo listi zarakoreshejwe n'interahamwe n'abasirikare nyine mu kwica abantu. Guhera mu mwaka w'1993 Bagosora yavuze kenshi ko ategura imperuka y'abatutsi. Mu mwaka w'1993 nyine Bagosora yatanze intwaro ku nterahamwe anayobora imyitozo zahabwaga. Guhera ku ya 6 Mata 1994 Bagosora niwe wari umuyobozi mukuru utanga amabwiriza ku banyapolitike n'abasirikare. Yakoresheje inama nyinshi zitanga amabwiriza yo kwica abatutsi. Yatanze kandi amabwiriza yo kwica abanyapolitike barimo Agatha Uwiringiyimana, Rucogoza Faustin ndetse n'abandi. Bagosora yakatiwe n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda imyaka 35 y'igifungo. Kambanda Jean yabaye minisitiri w'intebe wa leta y'abatabazi yashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Azwi cyane mu mashusho yakwirakwijwe amugaragaza yambaye ikote rya gisirikare yereka abaturage uburyo bakwiye gukoresha imbunda. Uyu mugabo yavukiye Igishamvu muri Butare, ubu ngubu ni mu karere ka Huye. Mu rukiko yashinjwe ibyaha bitandukanye hagendewe ku kuba nka minisitiri w'intebe kuva ku wa 8 Mata 1994 kugeza ku wa 17 Nyakanga 1994. Yarayoboye inama z'abaminisitiri hakavugwa ko bwicanyi bwakorerwaga abatutsi ariko ntihagire icyo abikoraho mu kubihagarika. Kuri ibyo kandi hiyongeraho no guhamagarira rubanda ubwicanyi bukuraho ubwoko bw'abatutsi. Yanagize uruhare mu ikurwaho rya Perefe wa Butare Jean Baptiste Habyarimana, wari wo wenyine wakomokaga mu batutsi wayoboraga perefegitura. Ibi byaje koroshya itangira ry'iyicwa ry'abatutsi muri Butare. Byongeye kandi ku ya 8 Mata no ku ya 17 Nyakanga 1994 muri Butare na Gitarama Jean Kambanda wakomokaga mu ishyaka rya MDL yakwirakwije imbunda mu baturage zaje gukoreshwa mu kwica abatutsi. Yashimangiraga ko imbunda itagomba kuba iy'umusirikare, buri wese ko agomba kumenya kuyikoresha. Muri Mata 1994 yanagiye ategeka ko hashyirwaho za bariyeri ari nazo zifashishijwe mu kugenzura indangamuntu uwo basanze handitsemo ko ari umututsi ntaharenge. Mu mwaka w'1998 yemeye ibyaha byose yaregwaga birimo icya jenoside, ubugambanyi mu cyaha cya jenoside, gushishikariza abaturage gukora jenoside, kugira uruhare muri jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yahamwe n'ibyaha byose uko ari bitandatu
yarakurikiranyeho bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 akatirwa igifungo cya burundu. Gatete Jean Baptiste ni umugabo wamenywe na benshi kubera ibikorwa byamuranze mu icurwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 no kwishyira mu bikorwa nyine bigahitana ubuzima bw'abasaga miliyoni imwe mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Yayoboye komine Murambi kuva mu mwaka wa 1981 kugeza mu mwaka wa 1993. Ubu ni mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Gatete Jean Baptiste kandi yabaye umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Umuryango n'Iterambere ry'Abari n'Abategarugori. Nyuma yo kuba burugumesitiri wa komine Murambi, urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwamukatiye imyaka 40 y'igifungo nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside birimo gushishikariza abaturage kwica ndetse ko ari we wari inyuma y'urupfu rw'abatutsi amagana bari bahungiye Rwankuba kuri paruwasi ya Kiziguro ndetse n'iya Mukarange, bibwira ko ariho babonaga ubuhungiro hanyuma bakaza kuhasiga ubuzima. Undi munyapolitike, undi mujenosideri twavuga Nyiramasuhuko Pauline yavutse mu mwaka wa 1946. Yabaye umugore wa mbere ku isi wahamwe n'ibyaha bya jenoside 7 bidasanzwe yakoreye muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Pauline Nyiramasuhuko yabaye minisitiri w'iterambere ry'umugore. Muri Kamena 2011 Nyiramasuhuko yakatiwe burundu na ICTR. Umwe mu bagore b'abanyapolitike bari bakomeye mu gihe cya jenoside yahamwe n'ibyaha bikomeye birimo kugira umugambi wa jenoside no kwitegura kuyikora, gushishikariza kuyikora, ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo iyicarubozo no gutegeka interahamwe gusambanya abakobwa n'abagore ku ngufu. Nyamara yarajuriye aza kugabanyirizwa igihano ahabwa imyaka 47 y'igifungo. Padiri Seromba Atanazi yavukiye muri komine ya Rutsiro mu mwaka wa 1963 muri perefegitura ya Kibuye. Ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba, paruwasi ya Nyange, aho yoherejwe gukorera nka padiri. Yari muri komine Kivumo muri diocese ya Nyundo. Ku wa 16 Mata 1994 abatutsi barenga 2000 basenyeweho kiliziya ya Nyange irabagwira, bose bahasiga ubuzima. Padiri Seromba Atanazi niwe watumije imashini ya tingatinga cyangwa se katriplari atagiga ko isenya iyo kiliziya yari yuzuyemo abatutsi. Ku ya 6 z'ukwa 2 2002 nibwo yishyikirije urukiko rwa Arusha. Tariki ya 12 z'ukwa 3 2008 Padiri Seromba Atanazi yakatiwe igihano cyo gufungwa burundu nubwo atigeze yemera icyaha. Ku ya 27 z'ukwa 6 2009 uyu musasiradoti wa diocese ya Nyundo yoherejwe mu gihugu cya Benin aho azarangiriza igihano cye. Mugesera Lewo ni umwe mu bari intiti imbere ya jenoside yakorewe abatutsi washishikarije abahutu kwica abatutsi. Uyu mugabo wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda n'umuyobozi muri MRND yari ku butegetsi. Urukiko rukuru mu Rwanda rwamukatiye igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byibasiye inyoko muntu yarakurikiranyeho. Dr Mugesera yahamwe n'ibyaha birimo gushishikariza abahutu mu buryo butaziguye kwica abatutsi, gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no kubiba urwango rushingiye ku moko n'inkomoko. N'ibyaha ubushinjacyaha bushingiye ahanini ku butumwa bukubiye mu ijambo yavugiye ku Kabaya mu mwaka wa 1992 ryuje ingengabitekerezo n'amagambo atoteza asebanya, byose bigamije umugambi wa jenoside. Dr Lewo Mugesera yagejejwe mu Rwanda mu mwaka wa 2012 yoherejwe na Canada ngo akurikirane ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu. Colonel Nsengiyumva Anatole yari umukuru w'ingabo ku Gisenyi kuva tariki 13 Kamena 1993. Mbere yari umuyobozi mukuru w'iperereza rya gisirikare. Yashinjwaga kuba guhera mu mwaka wa 1993 yarayoboye imyitozo y'interahamwe za MRND n'impuzamugambi za CDL muri Gisenyi n'itangwa ry'intwaro. Guhera ku wa 6 Mata 1994 abyumvikanyeho n'abagosora. Nsengiyumva yatangije jenoside muri Gisenyi, niwe wayiyoboye kandi henshi abatutsi benshi barishwe. Lieutenant Colonel Nsengiyumva Anatole yavukiye mu yahoze ari komine ya Santistiki muri perefegitura ya Gisenyi mu mwaka wa 1950.
yinjiye mu ishuri ry'abafisiye ry'i Kigali mu 1969 arisohokamo muri 71 ari Suryetoma. Yafatiwe muri Cameroon mu mwaka wa 1996 ajyanwa Arusha mu 1997. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15. Agnes Ntamabyariro yabaye minisitiri w'ubutabera ku ngoma y'abatabazi yashyize mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Yafunzwe mu 1997 afatiwe muri Zambia. Muri 2009 yakatiwe igihano cyo gufungwa burundu n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu rubanza rwamaze imyaka 3 nyuma yo gufungwa imyaka 12. Ntamabyariro niwe mutegetsi wa mbere wo ku ngoma ya Habyarimana waburanishijwe n'inkiko z'u Rwanda. Bikindi Simon ni umwe mu rugero rw'uburyo ubuhanzi bwakoreshejwe nabi bushobora koreka imbaga. Uyu yari umuhanzi w'umuhanga mu gucuranga no kuririmba mu buryo gakondo, ariko indirimbo ze nizo zifashishijwe cyane mu bukangurambaga bwo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Bikindi yabaye umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi n'umuyobozi w'itorero ry'imbyino gakondo yitwaga Irindiro. Ubwo FPR Inkotanyi yatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990 nibwo Bikindi yamenyekanye cyane asohora indirimbo zateraga ingufu ingabo za leta yari icyo gihe ndetse n'izindi zakanguriraga abahutu kwanga abatutsi. Izo ndirimbo zacurangwaga kuri Radio Rwanda ndetse no kuri RTRM ifatwa nka radio yagize uruhare runini rukomeye mu kongera ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi. Bikindi yahunze igihugu nyuma y'uko FPR Inkotanyi ihagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Yafatiwe Liège mu Buholandi ku ya 12 Nyakanga 2001. Mu Ukuboza 2008 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukangurira abantu kwanga abandi mu gihe cya jenoside. Uwo mugabo yavukiye Rwerere muri Gisenyi. Igifungo yakirangije ku ya 12 Kamena 2016 aguma muri Benin, ari naho yaguye muri 2018 afite imyaka 64. Ngeze Hassan. Itangazamakuru ryabaye umuyoboro ntagereranywa mu gukongeza no guhembera jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu. Ngeze yamenyekanye cyane mu nyandiko ze zirimo amategeko 10 y'abahutu yasohoye mu kinyamakuru cye Kangura mu Kwakira 1990 akubiyemo icengeramatwara ryo kwanga abatutsi. Uretse kandi inyandiko yacishaga muri iki kinyamakuru, Ngeze Hassan yagize uruhare mu kwica abatutsi mu yahoze ari perefegitura ya Gisenyi nyine yavukagamo, ubu ni mu karere ka Rubavu. Kuri ubu afungiye muri Mali aho azarangiza igihano cy'imyaka 35 yakatiwe nyuma yo kujuririra icya burundu yari yarahamijwe mbere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR. George Henry von Joseph Louis ni umwe mu banyamahanga mbarwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi akanabihanirwa n'urukiko. Uyu mugabo wavutse tariki 12 Ukwakira 1957 Iverve mu Bubiligi yabaye umunyamakuru wa radio RTRM aho yifashishwaga mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi akoresheje ururimi rw'igifaransa. Yageze kuri RTRM muri Mutarama 1994 hasigaye amezi make ngo indunduro ya jenoside yakorewe abatutsi ibe. George Degu yatawe muri yombi ku 23 Nyakanga 1997 i Mombasa mu gihugu cya Kenya, ahita ajyanwa i Arusha muri Tanzania ku cyicaro cy'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 yakatiwe igifungo cy'imyaka 7 ku byaha yashinjwaga byo gushishikariza abantu mu buryo butaziguye kandi ku mugaragaro gukora jenoside, kandi ku mugaragaro gukora icyaha cya jenoside no gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Yakatiwe igihano gito kuko yaburanye yemera icyaha. Ngirumpatse Matayo ndetse na Edward Karemera. Matayo Ngirumpatse yari perezida w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ari naryo rivugwaho kuba ryari ku isonga mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, mu gihe Edward Karemera yari amwungirije ari na minisitiri muri guverinoma ya Habyarimana no muri leta y'abatabazi. Ngirumpatse na Karemera bakatiwe gufungwa burundu n'urukiko rwa Arusha nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe hirya no hino mu gihugu
n'abanyamuryango b'ishyaka ryabo, by'umwihariko interahamwe zari zikomeye mu mugambi wa jenoside. Aba bombi bahamijwe ibyaha kuwa 2 Gashyantare 2012, igihano gishimangirwa mu bujurire kwa 29 Nzeri 2014. Froduard Karamira wavutse mu mwaka w'1947 yari umucuruzi ukomeye muri Kigali, akaba n'umunyapolitike wari visi perezida mu ishyaka rya MDL, ashyigikiye igice cya Hutu Power cyashishikarizaga abahutu kwanga abatutsi. Mu Kwakira 1993 yumvikanye ahamagarira abahutu kwirwanaho bakarwanya umwanzi wabinjiriye. Muri Kamena 1996 nibwo Karamira yafatiwe i Mumbai mu Buhinde, yoherezwa kuburanira mu Rwanda hejuru yo kubiba amacakubiri mu baturage. Karamira yanashinzwe guha intwaro no gukorana n'interahamwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Yarezwe kandi we ubwe kwica amagana y'abatutsi barimo na 13 bo mu muryango we. Muri Gashyantare 1997 yahamijwe n'inkiko zo mu Rwanda ibyaha yaregwaga, akatirwa kwicwa arashwe. Yajuririye icyo gihano ariko biba iby'ubusa, ubujurire bwe buteshwa agaciro, arasirwa mu ruhame n'abandi bantu batatu tariki 24 Mata 1998. Renzaho Tarisisi. Colonel Tarisisi Renzaho muri jenoside yakorewe abatutsi yari perefe w'umujyi wa Kigali. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwamukatiye igifungo cya burundu rumaze kumuhamya ibyaha bya jenoside, ibyaha byibasira inyoko muntu, ubwicanyi no gufata ku ngufu arenga ku masezerano ya Geneve. Urukiko rwavuze ko Renzaho yashyigikiye iyicwa ry'abatutsi kuri bariyeri zari zashyizweho ari we ubitegetse, kandi ko yavuze amagambo ashyigikira ihohotera rishingiye ku gitsina ry'abagore bigatuma bafatwa ku ngufu. Renzaho kandi yashinjwe kuba yaratanze intwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi. Yahamwe kandi no kuba yari mu gitero cyahitanye abatutsi amagana muri kiliziya y'umuryango mutagatifu cyangwa se Sainte Famille. Renzaho yayoboye igikorwa cyo kuvangura abantu bari bahungiye muri Sera, havanwamo abatutsi bagera kuri 40 baricwa. Ladislas Ntaganzwa woherejwe mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2016 yahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo ruburanisha ibyaha mpuzamahanga, akatirwa igifungo cya burundu. Ntaganzwa wabaye burugumesitiri w'iyahoze ari komine Nyakizu uri mu karere ka Nyaruguru, ashingwa kuba yaratanze amabwiriza yo kurasa imbaga yari yahungiye ku kibuga cya TTC cyahinda ni muri Nyaruguru nyine, kandi abageragezaga guhunga bagasanga batangatanzwe n'abandi bafite amacumu, ubuhiri, imihoro ndetse n'ibindi. Ntaganzwa yatawe muri yombi kuwa 7 Ukuboza 2015 ahitwa Nyanzare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agezwa mu Rwanda muri Werurwe 2016. Pascal Simbikangwa yakoraga mu kigo gishinzwe iperereza ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana, yabanje gukora mu ngabo zarindaga umukuru w'igihugu. Yari muramo wa Colonel Eri Sagatwa. Uyu Sagatwa akaba yari muramo wa Perezida Habyarimana, akaba n'umunyabanga we wihariye. Urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa muri 2016 rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu yakoreye mu Rwanda mu 1994. Pascal Simbikangwa ashinjwa kugira uruhare mu ishyirwa rya bariyeri ziciweho abatutsi benshi mu mujyi wa Kigali no gutanga intwaro n'amabwiriza. Uyu mugabo wafatiwe mu birwa bya Mayotte muri 2008 yaburanaga ari mu kagare k'abafite ubumuga bitewe n'impanuka yakoze mu 1986. Ku mwanya wa 17 n'uwa 18 Tito Barahira ndetse na Ngezi Octavien. Muri 2016 Tito Barahira ndetse na Ngezi Octavien bakatiwe n'urukiko rukuru rw'i Paris mu Bufaransa igifungo cya burundu nyuma yo gusanga bahamya n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Abo bombi bahamijwe kugira uruhare mu bwicanyi bw'abari bahungiye muri kiliziya ya Paruwasi ya Kabarondo mu yahoze ari komine Kabarondo, basimburanyeho kuyobora ari ba burugumesitiri hagati y'1977 n'1994. Dr. Kayishema Clement yamamaye
yamamaye mu bwicanyi ubwo yari perefe wa Kibuye. Yavukiye muri komine ya Gitesi, Kibuye nyine, mu murenge wa Bwishyura, ubu ni mu karere ka Karongi. Ubwo ari mu mwaka w'1954 yakoze mu bitaro bya Kibuye, ahava mu mwaka w'1994 agizwe perefe wa Kibuye kugeza mu 1994. Ashinjwa kuba ari we wayoboye ubwicanyi bwose bwakorewe mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye. Tariki ya 12 z'ukwa gatandatu 1994 yandikiye ubwe Minisitiri w'Ingabo asaba ibikoresho bya gisirikare byo gutoza urubyiruko mu rwego rwo kongerera imbaraga interahamwe, hateganywa kuzajya kwica mu Bisesero. Yahungiye muri Zaire, aza gufatirwa muri Zambia mu 1996, ajyanwa mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Kuwa 21 z'ukwa gatanu 1999, Dr Kayishema yakatiwe igifungo cya burundu. Yaguye muri gereza y'umuryango w'abibumbye muri Mali kuwa 29 z'ukwezi kwa 10 2016 azize virusi itera sida. Ku mwanya wa 20, Munyakazi Laurent, General de Brigade Munyakazi Laurent, niwe wari ushinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, birimo kuba yarayoboye ubwicanyi bwabereye muri kiliziya y'umuryango mutagatifu cyangwa se Sainte Famille. Akatirwa igihano cyo gufungwa burundu n'urukiko rwa Gacaca rwo mu cyahoze ari segiteri ya Rugenge mu mujyi wa Kigali. Mu mwaka wa 2005 yaguye muri gereza ya Kimironko muri 2013. Ngabo abantu 20 bashyize mu kaga u Rwanda n'Abanyarwanda nyuma yo kwihisha inyuma yo gucura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Gusa aba ni bamwe nyine bavugaga rikijyana, ariko hari n'abandi benshi tutagarutseho. Reka mbashimire uburyo mwabanye natwe muri iki kiganiro. Kora subscribe, share ndetse na comment kuri Rwanda News 24.